Vahui TV Friday night show này thấy tiếng niệm kita wa kipa kuma entutia zo si chibai kong bu kahi tunda ka iho limpi diu hi le Manipur sunga min thang mama Wedance Academy het chet dingon legin cha kuma ama committee member te to holim khom na nei diwa tuin ka king na chutawa holim na pandingin kisai tinun kipa kuma Vahui TV lamapat ama sa penin kipa thukang gyana tu ai laka timelen lam kasung chau hitalawa Manipur sunga agam nei te timelei mo amau ting ting en le het pak dingwa thil long bungalwa naw pangte bangza them achi sol di lai le thei me thei hilale long poi hoiwa program hole sulom chum mama in nidanga chu program hoi mat le boring lam lam pang hi khutilom lomin aum pai le to Wedance Academy min hong uma pathen entertainment lamin ahung ihung khang to wa ti tai teu ele program hovel le avak mat le akikala Wedance Academy hon huna vak ne le kithanom chom ma mai nom chom ma mai jeo tiang hung podok thei dinga lom ji kun ki pak thu kom gen kita jelo wana keu Vahui TV te to vak holim thei dinga opportunity ka vak mu le keun opportunity ka nei ka ki pa ma wa Vahui TV te le ama sa penin no committee member lama pat introduction khatenam no pek le sun ki pa kum nei ole ki pa kum me ke ka hi le George A K ne isil Wedance Academy director le CEO bana to Wedance Academy Grand Showcase December a hungum ding pe na hi secretary kai ki le Paulol son gang te kaya to mabana Wedance Academy Showcase 2021 ni na dinga hi managing committee chairman kai ki ka hi le mongi ka hi a tu ta ka hi Wedance Academy a hi hospitality in charge ka hi ki ka hi le lian swan tak ka hi a tu ta dia hi Wedance Academy Showcase ading a fashion designing competition lama coordinator dinga god om ka hi a humi didang dang kising sa ka hi ki pa kuma ele Wedance Academy ki ti Sir George nang hungdok pat katen mo as a director as well as CEO le hi le Wedance Academy bang tik kuma pat hung ki phu dokim as well bang lungyal na ya long phu dokim ti le ba gyal sak thai de ki pa kuma i je don na ka dot ma chun tunita ka Vahui TV N2 te zo si na chunga na hun man phateu senga je so na hunget je kun ki pak thu kahungge na chun Vahui ten le je Wedance program ngai nama ma me ya coverage je talk show te vel dinga hi hun nei pek thei je kun no chunga le ki pak thu kahungge na hi Wedance Academy hi 2018 kumin anak February date 5 in ahon na anakineya je khan naupang lam lama art and entertainment performing arts lam abika thanom tampi anaki kai khoma training anaki petawa khovel changkang dan dungzu ya hi gamdang ti tai ti kolle vai gam khopi lien tak tak te ho ye tai le entertainment arts lamahin akhang tawma ma meiwa lam ka khot sung hi iwaket phat hule potential tampi ineiwa hi wanga je pen kha bangola develop bola enhance bola lotin na tampi le khanto na tampi nei theidim ti hi awang ma me ya je bangje khe mi ti ai le eu hi khanglui mi in a hiwa let's say headhunter family mo forefather hon laya pata je khahin ikul mu ma me na laiwa je ka chu zo ho idea ho hi nu le pa ei lo le igam sunga nam lam kai ho a hi lawai le i government na ting in le ei head pi back sek lo je ka
je lung thim ho tampi ngai tu sut na nei ko ma chu Wedance Academy hin performing arts to kisaya now pang tampi training hung ki bol le soon there will be change ti lunggel nei na je ka je Wedance Academy hung ki put dok kai kuma lo pi mama la lunggel so ki pak pi lo mama ai le ji tiang lang pu dok thai na hi sarjors nang la background ne khat hung dong leng ai le bang tigula lang pu dok thai mai lo le background training vel ne mai lo le certificate vel ne hem je chung chang lam chalang gyan sak thai de Wedance Academy phu dok na dinga quality hoi ma ka nei chu kalung thima ngai nat na naw pangte khotu na ngai nat na ka nei hi ka quality nei hoi ma in ka ki hemeya ken lam bang ma het na ka nei pwa chun thep na bang ma le ka nei pwa training na le ka nei pui hima le a hoi ding ka gel je ka khan ken je hi heki ma leng le bangolin pan kala dia moti gel na lampanga kha ka hung ball zo ke ha chun wakki gen sau de ule ke ka background na hi le film lamei ha film industry a pata hung pot ke ha 2012 in Mumbai a film lam kana training a chom khat industry ale ka hung sem malama in lam ka hung pot a hin khota nga naw pang ho hi ka et phat khule talented ma me skill thei thoi chu ai inborn talent u kha nei wei chu ai wanga japan kha bangola utilize di bangola career ball sak di ti ho kha in malak to ding ti kha poimo ngai na khat ka ne ya mo jaji ka chu k line hi ki ma le je line a hi ai en call thei ding a thiam deu mi ki enin tin en supervise na noya et to pia ja chu pat thei di na ti longgel na khan academy khat yung phu dok ta khai le alo theilawa sum le pai involve ama ele bang tigola income hilamu hi melo le source of income ti dan de omim elo le sponsorship ti hovel le dim Wedance Academy a hi a fee akila tamlo ai le je fee te hin ki to del hak sa sek meya Azik chu sponsorship nei lo ki hi zeka tu lai tak hin je Wedance crew member te hi mi som le thuma phawa ama wi a fi cheng khat le ki lalo apoi mo wa je taka kha perform bol di ka hi hen competition on behalf of academy atel di ka hi ti ai le ama zo kha Wedance budget a khan a ki sponsor a Wedance a budget a lo phat khule abik takin ken ke pocket money a patin mo kasen be zele sarjor sin lathi lung bol he selfless act ti ta cha bang ti de ai mi lam te hin thili bol pha to le tang pi ai boy na wi sum le pai thu ya je ka chun ai ma a company dan de bang ti academy hi le kol le vai te chun chu thila bol le a family to amao personal to a business line no kha achi khom chak po a chomi na bol wa ma a business khale mal ki to de lai le e ula ka hi chu thei nai lo golin kamu a ken ne ta chu apoi mo dung zuya nang le ki siang khok sa lo wala pan jekin kong pak cha mama Wedance Academy sponsor nei lo ti chu he che to a jik chu mi pi la ka le public la ka le en thatu te la ka le sponsor ut value mu le ki phalam lo hela sponsor ding in lewa ki chel tha ko he ele sarjor sabana wakki dong ki len mo administration lam hi bang tin laki vai pu ko melo le category bang omem Wedance Academy sungain mo ka bak thei dingo academy ahung hi tak phat le chu at least alo theilawa kha board of director board member ne hunga ya advisor ne hunga ya azo le legal lam to kisai kha ne hunga ya chun CEO no ya pata director creative director tun te hina tun director bang niom keu chu ke hi just a director who look after the instructor and all the students and related to any type of disciplines mo azo le creative director pen kha toy mi zorama uma ama khun and for any type of show related and stage performance related who ama khun ahung direct se ke chu you have to do this and that mo ti dan dewa ama instruction ki ngak se
without his tun te khina thun Wedance crew recruitment na ki ball phat le audition a hung te kha a video kha ki anin ki thotin aman ang proof ding her move his move is little bit like this mo that is why ama his a category ai ko ide ti kha chat je hung zo phat khule ja kha selection hung mo ti dan dewa zo le so ne idinga hi ai le bangol min project khata Wedance academy te perform di lam ding tia hung ko wale ki mok chi theilawai chu without the approval of our creative director mo because he is the one who is going to make the choreography mo in charge je ka chu ama khan bangol musica bangol style a pat ding bangola chai ding ti ho kha ang bol de je ka kha hita hi a process a khau min tin chun instructor hi atang pin Mizo dance camp te official team member ho takai instructor main instructor ka nei se koi ha amao ho a lo phat khule a hung theilo te khin na thwa pandemic hun lai bang hung theil mong lo je huna kha amao tha theng dinga kha Wedance crew member te mo aki fit pen regular pen le discipline lama i social na lo pen kha instructor dinga ki mangzel ita kha senior student te hungum to zelin senior student te ho kha they are ready to take audition give audition for Wedance crew hung hizel mo ti dan chai cha ai le tu le tu hin mo student dancer di tai te mi bang javel au mo atule tu chata pen cho again ahaksa ajek cho a number vak gen leng zinga khung dikit talo ding ei ha mo hilele Wedance academy ha hi aki hon tila pata tu ni ting chana hi alut apot ti zo tai te student ana enrolla ana kaya bang chani mana zo him mi sang le janga wal tai iba ko ma naw pang ja et kol cho hak sama ma de amo mi chom hong khom diu character chom hong diu ja kha na un discipline la bolwa la mo lang helwa mi pia dinga entertainment na hui the kha athu pi ma mo ai let aban in wakidang kititin tu near future ama planning bang la neo melo le event devel organize devel la neo au me upcoming ai Wedance academy grand showcase ti mo Wedas 2021 ti kanei go wa jechu ti Wedance in kum khata hi annually mo event asayu Wedance ading a thupi pen ahong hi se kai ale sarjors Wedas 2021 hi bang tigola kising sak na lai nei wa bang tin lagong galom ne khat long gan sak thai de Wedas 2021 hi athupi thei pen le ga so thei pen a mat ding tup na zal hin committee aki forma kumdang bang lo takin kumdang in chu a farsa 2018 vela kana ba to khan chu Wedance academy level in kabolwa mo ki administer na level in kabolwa 2019 ni leti ma chun kabolwa 2020 a hi pandemic je ka kha covid je ka khan akizom thei ta pa 2022 ai tu lai ta ka hi covid ahung down lai ta ka hi je khan je opportunity la hin ning kuma kimang talo pen khale recoup thei na ding khan mo kum dang sanga anakimang luite sanga tu kuma hi bukim zole piting zole loting zo amat thei na dinga committee member ahung ki phute hi ki pa kuma ai le Wedas 2021 chairman ai pan sak sar sosan thudan na neu sa bang nei tinon ai le sar sosan tu chunga Wedas 2021 organize la bon na diwa he aims and objective ma bang latup naw he mai lo le bang tinga hup len dinga la bol ko them ti la kising sak naw le bang gan sak thai de ki pa ma to ai ni vak dot na chu ken le ang gen katin apoi mo ma ama na le atup adoi angim ti wa hi ne khat hungil jin sakatin tu lai khang thak te performing arts lambang chung chang thua ama ho pui hoina ding le bang ti suk pi ti ding ti ho te jemai chu le Halloween khang thak te la ka hi bang te talent ki sel gu talent nei tampium atalenu milaka so thailo
zo hu bang tile milaka ang suk pi tip diu bang tile milaka ang phong lak theding bang tile milaka mi khovel kitai selna ki el na wale tel thedim ti hoi je chu atupin akineya jemai chule hilowen tulaya hi pin kena amawa talen umsa milaka ki phau dok lo zetie ho hol dok na ding chun le jewa tup na jek chun le ki bol ha jiban chun national level le international khovel pumpi het phaka zeta bang thim na nei chom chom talen chom chom nei te ahung so dok the na diu tup na hi akine pi pen kineya chule khang thak te tulaya nu le pa te chawa ki to del ring ti hoi neu khat suk kiem deu the na ding le mani ki to del the na ding tum na jekin ki bolai ti iwakhet dingun kong gen la chule jemai chule lon apoi mo na ma chu tulaya thim na zilna lama skill to kisai ai lo le khovel het pia bangtia showcase ni dim bangtin hungum le bangti dana khovel pumpin heta ama hui mun chom choma kiel na stage chom choma tel thedem tio hi je chu akitu phintin je chu le poya poimo jeng je ban chun government in igam sunga thing ade ka thing tang mi te hi tun iwaket vel le lam ko hopi le chu chan pur ko sunga hi zeta bang thim jil na noi lam le ki khaloi chu ile zeta banga hi bang tin ki le government in lam hi ngai khok pi thedem lam hin abilong do thedem ti hi ngai khong na ka ki bol ha jemai chu le lon kawak gen be ut khat la yan national youth policy no ya tulaya 2014 na youth empowerment kiti khat ano umbenti je dung ju ya ko bangtile khanglai te dop sangding khanglai te thimjil na chung chang thui bangtile dop sangding ti hi je to banga chu government in policy hoi takana sim 2014 lampe ka ha ai le je to bang chu ibo zui thewa government in le je to banga hi khanglai te hi dop tu ngai hi ti hi ong bil do the na ding tum na pi pen kineya je ka chu nu le pa te ko ma le je to bang hi ngit na siam gola ong ki gen mai chan chui ki pa kuma itup na chu asan phot le outcome khale sang ding san ko ikoi wa mo tup na san lo le chui the lo hi mi min tin sang deu tup kha chu phai mi ma a scope le alien thawa mo ki pa kuma na won le phatakin hong bol latinun lo tit new le kang dei sang ma wa hui tv lama patin le mo ele thu kha dung dong kin leng ko tieng ho pa bang tienga lina la ball go to him la program ho tua mobana uidas 2021 na ding pen hi akitup dan pen hi le sunga ko hi le talent hoi nei bang mi le khoi gam khowel pumpi ho pa atam the jin le lung lut tam the jin te tel na ding tum na jek chun a ut ta phot kha tel the ding ei ti hi iwak gen the mai ki pa kuma abana mismungi ong ti mai ka tin mo je widas 2021 la bol na diwa hi mo item bang koi ding in la hisa po le Wedance Academy te hin performing art lampanga hi kiel na chi chom chom ne dikatiwa mo azole performance kha chi chom chom tampi helele zeti lawa chule contest le tampi sai dikatiwa mo je hola ka kha akhat na chu hi le open dance challenge akiti amo zeta ka hi lam hi zemong hi ti umlo o dan takwa freestyle lam thei di mo je kha mi khat le hi thei khat sanga tamzo le hi thei je chu wagen le individual le hi thei group a le hi thei ti hiya je kha kole atel ut tapo chu je taka dinga khale anaki sajing thei hi chule ani na chu cosplay akiti amo a hi lo wai le atang pia hi cosplay chu costume play mo ti dan de hi azia hi film hi lo wai le video game ti vel hi lo wai le novel ho book ho artist min thang tak ma hi lo wai le main character te ki chei dan che ta kha amau kha hong ki chei dingo je kha amau khan hong show dingo ma je kha hong chin dingo hi je hi le competition contest ti khat hi amo je hi le ko le a ut ta po chu welcome jing ma je hi le ong ki health ding hi wa chun abana kha hi le reels stopper season 2 akiti amo
Japan hi le atang pia Wedance Academy tia big mo Instagram amau hi Instagram reels to kisai de wa mo Japan hi zeta ka hi short video na tak competition sek mo contest zahile kole au tapo chu tel thei ding hi mo chun abana chu fashion designing lamle hong ding hi zahile kisin sakna tam tak kane lai ta ko hi ale abana la chi zom kiti tanon Charlene son tak tunin eola ken ki pagum tak nang pangahama le Wedance Academy ten Wedas 2021 organized ball na diwa hi fashion designing to fashion coordinator ama to ya tu le tu hi ama le society la kami het the mama designing lampang fashion lampang hi mi het khadaya tuin ama hodim na wak nei pi katin Charlene tu chung Wedas 2021 organized na diu program ang sim na wen coordinator in lapang iti ka hewa ele zinahin bangtigola contest elo le competition lamho banggola bowling danin la kigong galem masai kakipa Wedance Academy ten ang approach na ma tutung ang approach tungin hi kezong hi ka surprise I mean like fashion designing ang chi chaun ma and then on the other hand ka excited za chu lamka ko hi le fashion lam ikhang to we are not at the corner of the art ma ki hino lo icho if fashion lam ye cha chu very high ma when chen kezong chu kana aguin kana phurma mamaya huzian Wedance Academy te tu ki pa thu ki gen sa hi fashion designing competition hi le hi igen manga hi ela hi numei lam ma chimai ni pasalam chu tam khol ke numei lam ten hi tailoring to fashion designing lam hi a career ding on hala ma wa thanu mai ka sa ama ole ma ki to del zone chen hoi ka sa hitela hi competition ball theidi ma athanom jong mitam piom ning ka gingta huti hi approach trading le invite theidi ayo pen hi Wedance Academy ten bo hoi ma kang sa azo cha ke jong as a part of it ka pang jai ka ki pa in to hi a competition on the dan hi le chu like international that the hi and a machine a material se bange til ki provide zoro di changa so kangai dana hi le hi amount a participant in ha amount design de dan theme va pele zong atam join theisiam lo de ma hu sanga hi amount lunglut na amount bol thepen ma a creativity a so theina pe no pokhiaw henlan hu apadin hi competition ki nei le chi hi ke ngai dan hi ki pa kuma Charlene ele ban khat hung da be khatin mo ele fashion lam designing lam hi long ki pat dan background to tu ting ai achievement la nei bang omem okay 2011 in NIFT Hyderabad kana graduate ma uzo apadin hi break 3-4 months ka line apadin hi lamka ka business ke on ka ki set up ma and then hu chen hi business hoito ke expectation sanga ma hoito in chen pai to in and then 2019 na hi fashion show civil annual fashion show chimai ne hu kang nei to 2020 kang nei ki da 2021 kang nei ki da ma Uchilo into state level vela handloom and textile department noya money tax vela jong chu cake creation de ka so hun jong ni velam chu ka so ta ma uchida ando in ka bang khada so chu hi le annual fashion show kanei de na uchilo hi lamka hi ka business paito so den lai and then ka so jong hi improve the chimai ni kele king ki phajol ta mai leng ma like hile jong ka gen langkhala ma hi lamka hi til organize ha sa the to material se bangi vane cha kai khom ha sa mo hukom kala hi loi ti ta ven hi lo le supporter ti tungto na hi achievement show hi ta ven atom
photoshoot e bangi chitivel hi launching ta kana nei the hi. And then abana hi Wedance Academy Grand Showcase 2021 hi as a part of coordinator hi na kenjong hi opportunity organizer tenang pewa hominita cha hi show ke collection show na jong nei so di ka hi o kangala mama khata hi ai thing tang mi la gai tu gola designing fashion lampang ai mi het the dinga hi tam bek bek nai puwa mo nang le the future lam le hungwang pathau zel latin va hui tv te pata le ka long wang pathau zel den ka dai sang nau kang piwa mo ipa kuma tuina ba na sarjors to ne khat holim na wang nei kititinon dana ka crew member ho khale iwak gyan khawa crew member bang ja to mim tio khale gyan wa ele crew member hi Wedance Academy adi ai bang phat chom na em laum gyan the de crew te hi Wedance Academy adinga asset khata kanei we ha ajik chu ahung join ti lwa pata special training anaki pmo class azil na khelwa hi achuma ko crew te ho ko naw pangte bangola hil ding bangola class lak ding ti ho bang mo anaki hil seke ha jeje ka chu crew member a senior te ho hi assistant instructor hung hinga loi chu je assistant instructor hung sep zom lai wa kha teacher tak taka kaneyu main teacher a Mizoram te bang pandemic je ka hung thailo thu twai le twa crew te hin ahung ampan munu mo instructor hi na kha hung lo nga lwa chun active and inactive mo non active hi crew member hi na uma active ho chu hi ai le ni chenga regular a hung thei te ho zo le abi ka town sung ho mo chun inactive te hi ai le outside town mo like different district Manipur sunga le achum chu me ha jete ho chu hi wa inactive ho kha unless it is very very necessary a kha ki mok ko lo mo mi nei che lo yen la crew te avekwa sol te di ti le chu amau kha ki ko me huti lawa chu in nai tum la ka ho mo active crew member town sunga te ho kha akimanga tu hin le Wedance crew member senior le student masa pen pol mo amau te hi tu lai tak hin le instructor in kaneya hele to crew member apang te ti tai ti mo amau hin mimal phat chum na dinga elo le career future adinga aphat chum pina thei de career tak taka dinga chu tu ta di hin chu facility ho bang ho mo akinei kim lo je ka hin en le bang ma promise akinei thei nai po a hi wanga jegol kom ma chu le khasim ma le khalama le sang pi tun thodiu Japan hi secondary in koi phot lew katinu ma mo naw pang ka student te zo se ken le ka gena ne khol na dinga zil na hi wai le ni khata da kal khat lam na hung zilu hin bang ma chan tung pun law kati se ka ne khol na ding tak tak na ti wai le full time engagement ngai hian je full time ding pen facility chu Wedance hi kinei nai lo we hi le one day kati e chu je gola chun tua hi maban hung chi jing zel hin crew member I kanalak te a senior te ho kha takai instructor hong hi pha to khule stipend hong mo pan ngalwa mo te hina thua class 9 class 10 class 8 ti lak vel te instructor takai hong ki nei chu school class 8 class 9 ti vel ho chu naw pang neu cha hin alai chu je khan lo bang hung nei theita mo sangli sangai example mo stipend thachenga hung muai le aloi dang te to te a kha banga a difference now kha during high school ale hungum panei ta chu ajik chu aloi ten nek thei manding nak san khale anu le pa teu khuta ki ngai chu to chu amau le mau ki to del bana student hi laiwa teacher hi ki ti kha a future wadinga chu lam khel chi ki lewle thildang hima organization a involvement him a hi lawale social a him ei lo le khalam hi le advantage him in kanwa je ka chu crew member hung tell him chu very challenging plus they have future katino may if they continue to grow with Wedance Academy especially
sekipa ko may titinga amaw le opportunity wak nei the him himu cho pha mo mi ngi iboi lo tak lu le ai thei po mo tun om dan chu crew member te bang chu aloi dang te sanga to bola bui de ta wa la mi ngi ng bui pha le lung thim che le ki gyal man loi chu lo ting a mai me kha le phat chop na mai ta mo tinga opportunity azo le platform lo pek thei chu ki pak pi lo ma tu na banin Wedance Academy crew member telaka active instructor tu le tua active jing ho holimpi na wak nei tiu Dan ai gen tak sagolon Wedance Academy crew member te tuhin ka kengin na chutawa Olympina so wak nei tiu ele ki pa kuma nau te ni le ken le kaung he khanai po hi le iwak ki muthewa ki pa kuma ele introduction dan deun ama sa pen nu ki nei le usun ma Ki kahi le chinghoi vung kahia 2019 kum in Wedance Academy beginner class kapanga tulalin Wedance crew member le Wedance Academy instructor kahi 2018 akan Wedance Academy akan join kipa ko ma ching te to ching hoi vung ma ele aban holim na chi thajali tinun lam lam pangi kele kala thanu ma kan ulai patin ma hilele lam hi chu ka thim po hilele no crew member kiti hi kagin chak dan chun dance hill tu dan dewen ka wak gela hilele chu kai ka het dan thu ya mo hilele avas de wa wak het the ding crew member hi bangahem ti le wak gan chet pik thedung khajok jokin mi tampina Wedance crew to academy a confuse wa mo Wedance crew iti changa Wedance Academy official team member te hiunchin official team member chi changa kha lam lama siam sinna lam lama sinna atwampi ka kisin sakinchin wazo live performance ahi kele external project ti twam ahi kele competition khonga ki jangjal te hiu ele ki pa kuma vung ma ele Wedance Academy ai bang tik kuma pata hungki enroll hem ti so law gyan the de 2019 kumin beginner class kana panga waizo 2020 kum toplam ina crew audition engine waya katela wangphat waita kina kalo chinga twa senior member le instructor dan pha ka tungta kipa kuma ele chingten le lapan kum le langpan dan ho eng gyan pe ko 2018 apan ke kana panga March kha waya zalam so nailo in Wedance crew audition ma oma waya kana panga lo chingwai tak maina kana chinga hi kipa kuma crew member awak telning audition ti ovel le hintin je khamok tel thelo da nei sumo mok pan thelo ele effort neu khat bek chu pik lo le chu pan di danum lo sumo lawak gyan dan so ele Wedance Academy community alo mo ai mo bang ti dem haksat na ho elo le than lop na ho elaborate wak bol lesson ching hoi bung nanginong bol lesson ma Wedance community kapang sungina zilkhiak poimo le manphat tam maimpha tampi tak kanania waiti laka poimo kasak pnt ahi le commitment le dedication ahia lamichi tha tampi senga injin mithada ahi kele mi fellow ten
sot pi azo ke diwa I thanom na kukal na poimo ma a waja multitasking ka multitasking skills lam ne ki improve ma hin ka the ele to alawak gyan laksun tha tampi senga lam ha poimo dan le lawak gyana ele lam hin bang ti te de lam lampang physically hi bang ti te dem thil lam hian la thil dang him le supplement diet ho hi ki ngai khok lo in mo sapte tele mi changkang hon chu diet ho le ha bol in tino ele ji instruction la bol na velo le la lam na velo la hat la thau hat the jing na dinga hi diet ho vel la bol ti vel ome tuan lo lo mo ele hat ma dan le chmo ki pa kuma ele chingten tu Wedance Academy la career ti tai te Wedance Academy community la galang pana he haksat na ho bang ho la tok elo le phachop na la nei bang ome I ama sapenin chu haksa na le chu anom zel thomo haksa na anom changa chu banga class ko ale ki kwan pe loi chu asyang sanga gin da hilele wai pen kha kwan pe lo haksat hun tenga wakwan lo kha hi the lo mo ele e kha ki bangkhat ki push up ngai in chin ele e ikipyak zo ngai hi kele alunglu na tak takine lawale chu saw ki tung ton lo mo ele pe lo chang class ho le chi pe lo ti ho le lawak gyan kaya ele studies lampang mo education lampang la career education career lampang bangting na sukhayam ha sukha ke me lo le sukha poem I wai chu ele e ke manage siam ngai hi mai to bang class kha ki kwani chu class kwan ma hi ke le jingkal tha ko ngale lai sim ma sak the mo jingkal tha lai sim ma sak the in je wai zo class kwan di wai zo tung changa an khong nek zo changa sim zel mo chidan de wa ke manage school ki kaila hi zakina lai sim diling tampia uma waizo ina hi di tom le omin chin hwai to lamzil ki kop ahia khatve ve cha chu ki bwai injin hilele de na ka gen dana time manage ahi kele multitasking apoimo pel ma hile lam lunglu tak tia dia chu bangchi dia lam lunglu tak tia dia chu I alam ppd honom zel in ka the ele lam lampang evak gyano le vuvung ti mai katin ma vuvungin lam long ki patna hi bangti kumbang zavel le apata hong lam pan le lam chu kalunglu thim hima mo I school khonga himai waja dena ka gendana 2019 na mo heya un pai hoya pata lam niteng phiala lam swak char ele Wedance Academy long lu diko na bang trua pata la he the lo le ko na ong gya na bang tidana ong panglem ti le lawak gyan suide TV advertisement ya muinga mo wai kha hoya pat himai chiching lale bang til het mo nang long pan nai I ke kapang ma kha kalom te khatana kai sa min chen wai pen kha I on zone in chin ke le kane wa pan chi da kum gyat kum sagi khong ka ya pana kha I ya road so vai te khong in ne chang wa kha na lunglut ma bol dan dana bang bol tum te sam ke le ke khonga in khonga ki zil inga wai kha kalom nun ge na kha lunglut inga wai pan 2018 February kha ki phut kya hiya ke March sakai ele as an instructor ma instructor lahi na wa hi haksan na ho student ho mi cheng so lam thiam sa hong lo de alung lut lew le ma ele lahi na wa hi bangti gol haksan na la ne mai lo le lam step ho hi bangti hil kha thiam lo ko le bangti lam ne so management kha bangti la bolo student te khama bangti lahi lo ham ti so wa gyan the dingo asyam lo chimaile asyam lo hil chu noamin jin hilele asyam lo lunglut kholo te hil ahaksa syam ke lewle I
hi som te mo banga phur dewa hi som te e a dia le phur hwai a hit le phur hwai a siam lo chi chu hil hak twan lo in chin hi le alung lu naw le alung lu lo dan zero alung lu tu le thim wa ke mai ma ai le Wedance Academy alapan noi family nu le pa apat support lane sapang support mai lo le bang tu gola hak sat na lane kha ko mem long gan sak the dingo support lo vel vulle chu om tan lo mo hi le pang tung tunga chu on support lo mo ibanga eile ipang tung tunga chu time manage dira no khong ki siam nai lo lai lam hi tale mo wai khonga chu on support lo hi le banga lunglut dawa ipang to inga waya tu lai khonga banga nu le pa tak thei da mo ha pang ke le mo amao lo jing taka hi ke le proud de taka mi maya na gen the na diwa ha hoi taka pangi nga waya kha on support de taw ama sanga ka family ten hon support pet mawa amao support na jakali hai tan tung ka hiya inule pate thu imanga ile khasim di omte ithil hi dite omte hoi dewa hi le chu inule pa ten le ikipa na theyun jin ikipa na hi utun jin mo amao thu iman nak le chu amao le ei thu mang hi mai ki pa ko me te lai chu ki support lo tak lo thile le thili a hi lo lamen chi u ta mo ki support chu pa ele lam lamen ba gyan kai le hen lam hi bang style lam pang deu la lam pha to le nom la saw la ba gyan the dingo ki chu kasiam lam chu contemporary mo banga ai cha zoi de te kha flexible lam pang te kana lunglu ta mo hilele heya kazilu chu dance style tuam banga jazz contem hip hop k pop bollywood fusion hitale tuam kizil khat chau kizil lo lam him kapura hilele ke would be chi dia jazz ai kele ke pop mo atwai de utmai le nu mei te lam chi mai le hu chidan de te kap manga kalunglut ki pa ko mela lam ule at ut mama mo thiam mama de le hewa instructor dinga pang thai chu ki pa ko ma ai le dana committee member ho to ki gian gol khan widas 2021 ti ko ma mo je ko ima nga nai cha hung tung data ka ku bang tinga confident la nei wai lo le preparation bang te golin la bol wa kapur ma tawa ni tengina ku kalta kena ka kizilwa mo a program le aki plan dan banga lo ching taka izat the ule ka kilaman Wedance showcase kha nei lo na le sot gop ta in chin hwai kha tu kuma dia zalam tenga kani lo teu kha rikup zodi dan dewa ko le hat pya ki zil ka hi wa I mi te mai laka live nidanga chu showcase nei lo changa YouTube khonga hi ke le TV khonga na eno e chuma waya kha siam na tak mukhalo e chu wai pen kha banga apart akila mai changa to chu live hi ta din chin ko le kapur ma wa mo mi pi ten ka siam la mole hon thei diun ko le hat pi pin ka kizilo ki pa ko me Wedance Showcase 2021 Wedance Academy te na bol diu hi apang thei pang dingin le mi pi te le wa ki chial son we tu ni huna ching te to vuvung ma taka vahui TV Friday night talk so ki holim thei dingin nau te ni le la hun man tam tak long piwa ki pa ko ma tuin crew member te alam now video khat aleni tinun jizo phat chule committee member te to holim na nei zom ding hiu
Wedance Academy crew member te pat alam now video attack zo et aita tuhin abana sar George to tolim na chom khat bang nei zo mitiu ele sar George yet le Wedance Academy YouTube channel la newa ma ja ko a video ko iwa le camera angle ho azo le lam na him himale la video shoot dan ho ken chunal ka sa ajik chu lam le alam te thima thim hi le camera ka akap te thim lo le anala na lo mo te ji khan mo zo khale ka baket le anal dan ho le kamua zelo bana video le tam deu apota thacheng ta bang hap ta cheng ta bang ale chang lang pot mo zo ku bang ti la bol wa pot them le ba gen sak thai de lamka film academy no ya hi category chom chom ma a course pen kha acting ti bang film editing film direction ti bang mo cinematography ti bang azole zela ka chu performing arts umei chu je performing arts no ya hi let's say dance mo performing arts no ya kha Wedance Academy hung ki phu ke chu film academy hi student akine ya training cinematography editing ti vel ho mo senior student from junior to senior akine ya film academy ya te him student te him amao practical a kizil naw kha Wedance te video he me ya ajek chu project asu tu ngai di editable ngai di zo hi amao class lak na ki nei to pe ke ha mo je ka chu as long as film academy lai chan kha Wedance Academy kha video lama kha tasam lo di ti nai me ya je ba ka chun lam ki ti ho hi cinema gola khu ide hunhuna wa mok kat the pwa to ka gen pen hi video editor professional ten hen tin lam khu based on expression e chu je expression a pot theina dinga kha camera khan le mo poi chu aji chu camera angle a fuai le a body movement kha hung kilang di je body movement khan expression hung pod ke chu je kilat na dinga kha te khen na thun a simple term dewa chu me him sad or happy expression lag dingai le chu long shot a kila thei lo wei chu je dan de rula kha mi ka lai ta ka chu a expression gil dewa kila theina dinga chu close up hung ngai chu mole je gola kha je pen kha a rule apply ko ma hoi dewa ki bol se kai je ga Wedance Academy ai chu contemporary atang pia kho je khun neo khat dance expression movement ho ya poimo se ka mo kamang se kwa je chu hi kipa ko me video le na tak tak hung bo som zel la tenan wa hui tv la ma pal le doi sang na kang piwa tu na top na dingin wa hui tv hi athil bol danu mo aki pok danu ai lo le wa hui tv mong hi a channel hi phala sam ai lo le phalo la sam ai le phala sak lo le bang tu ko lin ki bol le phal a pho so thai dim ti wel ngai dan la ne le yan sak thai de pha ka sak pen chu twai program hi bang hi mo le keu upcoming event ka nei ding bang hi banga ka lung tup teo banga mabana ka plan teo mo banga ka hak sat naw ti te ho zo ho chu naw mi pi tam pi te ma ya mo expose lama exposure lama nei ki thu piwa audience tam pi masanga keun le ka dei le ka ngai teo ka gen ho ka tup teo ho mi pi nei na het pi thei dinga wa hui in program je gol abol hi phat chom pi le pha ka sak na khate chun ani na chun wa hui tv hi 40,000 wal amy channel tv kiti hi very very impressive ki pak pium talo amy channel dik tak amy pau nge ya ide dan dana igen ding gen loading ti le monitorum lawa mo free wila ana se a progress him hi ka ki pak pia fu ka sai tun ta khuna vui tv 10 Wedance Academy te ngai khong na jeka talk show interview ning ne piu hi ki paum ka satak zetwa chule mabana le na che zom moi jaldiu kong de sak tak zetui ti iwa pontin chule mi pi ten le tua mabana
2021 na ding Wedance Grand Showcase function thupi tang nei na ding a hin mi pi te atam the chinung tela ngai khok taka jetaka I chai na te inau te ho talen hoi tak tang nei te to sot tu le mabana adom kang tua pang the ding in mi pi cheng cheng hung tel vek ding in na bon Wedance 2021 committee member minin kong chi le kipa kuma Wedance Academy to Wedance 2021 committee member te chungale avelin Vahui TV lama pat ki pau thu kong ganwa Vahui TV Friday night talk show ya chanchun zo hi tai mi pi te an thate cheng cheng chunga ki pau thu kong gan ki choi